Dua apa kake pak? Kake man mengkanaan. Kon mun sedih kau mun tampil lagi sepeda agak din matar tarwah. Kau tak kira beli kau untuk. Yalah eman dong. Ya kakek lah kena setahun satu besar. Jadi ini nom kok terus nom? Tanah nang gelu jong. Jo nom toko pati dan tian. Itu ini kasa jong. Dia mula nanjiku. Pas tahu cara sekelakong sekali. Balaungku ko korobin. Setal kajare. Iya jong. Berapa hari mau lihat jong? 10 hari pak. Oh, derem kaki jong. Pernah ya. Ya mata pernah apa? Bulu sepoko jak hubungan pelemanan Kak Disa. Malah lebih konsentrasi ke pengajaran. Iya nak bagus. Bapak bunga mun kaki adik pikiran deh ini. Oh iya jong. Derem im dari beri. Depan nilai kakek. Alhamdulillah Pak, juara 1. Nikah trofi Pak. Alhamdulillah. Cokiru jong. Juara belum pak. Tahu ning Pak. Bulu ku tak karoni sergenum jigu kak ruah. Si mengunduk ke oleh jeng aja. Pas coki tak ning taruhen. Sobung nilai tak ada Pak boleh Pak. Jadi dengan lah aku udah melanggar melulu. Ampun 2 tahun tak ungke. Pakun sampai makin kelas tuh. Ya, cek sapen ronom jigu nang ngebele kan kok. Cek cokiru jangan tak pernah. Mucak mulia melolo. Jitin jong. Kasat tak salah sabak ke dalam. Mingki Pak. Ya Allah. Belas ongko tereng tak andi deh. Duh. Demak kacong ya. Mata sudah datang di pondok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Datang jong. Iya pak. Alhamdulillah. Bapak bunga nak. Kakek pernah beri pondok. Iya pernah ada remah pak.
Ya aku tak pernah. Di muda penjara pernah. Aku tak beres tangan nih. Masih beda remak ayah. Duke ngelak ke siapa? Cengkok lambe tak cek meleri. Oh iya cong. Di mana tartar cong? Ya ro mana benom sakwe pak. Kakek nerok siapa cong? Ya ro nom sakwe pak. Yang ki ambu ro mana hiburu. Jadi kok beri ketemuan cong benom sakwin nah. Pas ko cakone nama tartar. Biko sekalian kakek selalu sambe. Jalo tahu tibi kakek kangkok. Maka sepeda tak andi. Iya pak. Sekali budin rongko si ro toro pak. Kok todo sinagana. Masa anak masih pakai daki yaki. Gimana tahu dus cong? Jadi nom sakwin nah jadiin kakek tibi. Iya jangan kaki pak. Bina kan aku lagu cukup cokolan rokok ngampung. Itu nih cong. Nasabat tas jadi ke dalam. Ya Allah. Mun nak kena asti pas gengsin na sepak ada. Tak tahu je abe tak andi. Ayah selaku alaku abe telah agak gig. Strong ngiri mana ya pun duk. Pak, boleh ntar ke compon coki. Yang kelampian dulu nak mau keluar. Santre dia mau keluar apa tuh? Pelan ini nilai dia. Engki pak, tikal gue lagi akalan pinna. Iya Jom. Pak, boleh berangkat tak pak? Iya nak. Tina sepeda dia pun panas teh. Oh sepeda ndak yang kui sarang ngembian pak. Enggak nak kasar kebo. Bapak mobil nu boy mare. Oh ampun pak, tikal gue berangkat dah. Iya Jom tekan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kakek jong tartar. Engki nom. Ya baju jong. Kama sampean nom. Man inteng tem benas panas.
Biasa cong. Intara nyeram temon. Ayah seminggu dek seram, aing melarat cong. Engki nom. Mun anan sakwi pas apesa apaan. Salah cek so pernah. Mun rapa ke tangan naro. Ula keng itemo poro colon mun pas apesa. Oh iya cong. Kakean di pada pecoki. Engki nom. Cong. Coki. Apa? Iya beda mata tanah. Kak ketar. Iya, Cok. Itu enak kok ki ketekel cong. Ayah lah beda coki nah ya. Nang nak cong turan. Nang coki. Udah apa tar? Kita ada, Cok. Biasa mulian. Intara main dana. Ya mun kaki nyaman tar. Mending jalanan. Sepeda lebih jiek. Mun ko aku naukap di rumah. Agak laga jemput koru. Ini cinta saya tompak. Boleh sepeda. Rencanaannya tadi. Ya, Cok karo jadi Cok. Mun kuna jalan sama Yuno rokok. Iku tak dele to dusitar. Pas nih beng mulolo. Tak tahu Pak Ji. Mas tak pada bentan tretan. Jawa nom sakwipan kaki rosoki. Pas berdegakan boleh batolip roti tiglebun nang bet. Pas karo bapak ri sedi belamba akun miskin. Coba Cok tau le. Gandeng tua ruah. Mun ngakan tau le copai bering nga. Apa maksudnya kita? Apa lebihan ben batolip oke? Kita tau le pun tak coba nereng tua. Reng tua na kaki ro kapi senangkung kau di na kaki. Si melaki angkuyan. Si makanin kaki. Pas bi kaki ki kebentak aku coba na. Are jejer. Lah Cok. Kan ini serai bapaan. Dua apa tar? Ciring bapak tani serko. Ima tak nih serai Cok. Ijak nih seragam kok. Engkau yang lagi sepeda lebih pak. Engkau yang tak bercerong engkau tar. Engkau tak pada ben selain. Jok bokor sakwi roy. Anak nencar ngening juara. Kacong itu ngening apa ya? Cong. Coki. Apa pak? Apa? Ya ada nah Cong. Cong. Rencana nan sakwi ngening topi Cong. Topi apa pak? Tropi. Iya Cong. Kalau berbibi ini ya. Terus pak? Pakai ngening apa? Ini ngening pak. Ngening mulai. Ibu nih ya Cong. Pakai siapa ngening mun dia. Maksudnya saya gerun matar-tar dia. Siapa tropi pak? Sekedar boleh telok. Ibu nih masalah harga Cong. Tapi masalah nilai ya. Berarti matar-tar pinter. Bagi kau kan tak pinter ngarawi ake pak. Lo kaki agak jadi mun masalah penghasilan kok ding bening aki mun matar-tar biake. Mun masalah kodian pasti torot. Itu rada remah Cong.
Matar mulian nyaman, Pak. Andi sepeda. Mun ku apa sih to, Mbak? Tanging numpak nang gele. Ya lain, Jong. Matar tarup anu reng beda. Engko reng tak andi nak. Dua apa ke, Pak? Pakai man mengkanaan. Kon mun sedih kok mun tampil lagi sepeda agak din matar tarwa. Kok tak kira beli ke mondok. Yalah eman, Jong. Ya kakek lah kena setahun satu besar. Iya mun eman, Pak. Iya lagi sepeda kok. Kok to dus timban molian pas tak sepedaan ke TV. Ku tak aturan bapak sembelih kini sebedi nak. Karo aja bapak yang tak andi nak. Tina bola ting beratugas bapak dik bese. Kakek meliakin nak. Enggak. Pokoknya kau tampil lagi sedia, kok tak kira beli jadi ya. Allah nak boleh. Kakek lah parah Allah ya satu besar. Ja. Pokoknya enggak. Tak dalam lagi sedia, kok bakun tak beli ke mondok jadi ya. Ambu kok. Iti na ko raboli na. Kakek meliakin lebih bapak sepeda. Tina ko ki arba kakabatol lipa. Karena saya ilum songa lebih ko ichula. Korja ambu kakek mondok ya. Lede iya, Pak. Pandi tanggung jawab di ring tore ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kakek lek. Iya kak. Tojo lek. Minum lek. Beda apa lek? Yang di bar lo kakek. Iya kak. Jauh yang di bar lo apa boy kakek lek? Anu kak. Engkau susah. Tokir mau tak boleh ke punduk. Mau ambu. Engkau kita eman. Pulang lagi setahun satu gesa. Ada apa kau lek? Minta sepeda agak non matar tadi kak. Dan mau tak meliakin mau tak boleh. Iya engkau seposang kak. Ya terus pas ada melek. Iya sama liakin kak. Mau nak jual lebih pak oleh sepeda agak non nanan sakwir. Kita oleh lek. Mengkoro aku nak jual lebih. Itu na bola jual sape kak. Kita cukup lek. Andi berempat sampai kaki. Setong kak. Kan berempat kak. Cak kalau seperti BMX. Benih BMX lek. PCX. Mon BMX kaki kan 300.000. Mon PCX ro kan 30 lek. Sebedan ring odi mon darua. Abaw. Mapasoleh sa hadian kak. Tina tanah saya songai ruwa beli bi kakek. Daripada ngal toko orang lain. Duduk rumah boleh. Mas kacong tak boleh ungku ke pondok. Ji siapa sembelih tanah mo ni songai le. Magi sahabat akhir bedo sembelih jadi ya. Iba na ilim songai ruwa kak. Siya ta songai ruwa. Sa stinon kaki ruwa. Hudu apa le? Pas telah cuci sangkolan. Jek mon kaki mandai deg-deg anak. Justru dia mon anak laki sebaik lebih kaki. Pas sejen tak pernah.
Pak kalau kun mbak-mbaan beli bontu. Iya mon jine iya kak. Karong ko tako coki ambungku. Hudu apa le? Laku kakek beli boleh dan nak hibah nak jadi nak. Iya kak. Tidak kok terus sekali ya. Kita harap le ya. Iya. Cong, coki. Bener rokok batol lipe cong. Apa, Pak? Bari bi batol lipe kaki seroki berdesa. Ayo. Dek melek jigo. Tak beri surat lima kan biko. Yang kau dionceng ala apaan? Tak datang kemarin letina aki biko. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tojolek. Bila balian jong? Repu, Ba. Oh. Ahad, Senin, Selasa, Rabu. Ya kira telu hari jong. Duh lah. Mancan bapan kaki tak beli ku kamu tuh. Ada jawab cong. Iya, Ba. Ada apa jong? Tak pernah kan? Iya, Ba. Yumun kaki tak pernah berde pontuk jong. Iti nambu boy. Maleba baan semontuk. Ya kor kere bi kaki. Yunje, Ba. Ini tak pernah ada iya. Yang dah rumah jong. Iya, Cong. Kok bi bapak yang lagi sepeda, Ba? Masa kerongko ting mulian setak sepedaan? Injek kaki jong. Pas tak mikir kering tuan lah. Ciling muan bapak jadi jong. Ji agak bulin sopluk tenda. Ji benih keng pulas nah. Ji tau ngau salako. Seterong ngirim kaki ji ya. Keng iya muan bapak agak burin sepuluh kongko. Beri bapak ndak na jong. Ngocak acula tanah si tas songai ruah. Ngocak beli sepedaan kaki. Tapi biko te beki. Apa aja kalau aku beli sepeda patah ngal tok sangkona. Ketika ke monator kengko, benci ini serga bapaan. Tina kaki beli pelu pontu. Mon kaki meratu gas deki. Mak boleh kalau pun sepeda jong. Maki mobil meliaki ya. Dari melek. Iya nyaman gak? Mun kau serang kaki boy. Dari jong. Iya, Ba. Keng cocok kok, Ba. Iya mak jongo jong. Penting kaki jadi sampai tugas. Iya, Pak. Kok siapa beli? Tapi kon ko cincin kaki benabar. Mun lembar tugas, kita akhir biko.